Hello guys, welcome. Wakibaza ngo ibi bintu bikorwa bite? Reba, ngiye kuza ahangaha kuri no account ya WhatsApp. Tonda urebe, iyi ni account ya WhatsApp. Urayibona ukuntu imeze. Urabona hano ni muri chat, nakwandikira umuntu aho itegereze n'ahangaha kuri switch account. Okay, thank you very much. Itegereze n'iyi yindi WhatsApp. Uramaze imeze nk'ayindi nari mfite? No. Wakibaza ngo ibi bintu bikora gute kugira ngo umuntu atunge account ebyiri kuri WhatsApp imwe? Okay guys, uko bisanzwe turaza ahangaha kuri WhatsApp, tuyigeho, tuzamuka hejuru, hari utudomo hirya y'akarongo k'umutuku, utudomo dutatu, dukandaho, utudomo dutatu dukanda, tumara kudukandaho amanukana hasi kuri setting, muri setting usubira hano hejuru hari akantu k'agasaraba hano hirya y'akarongo k'umutuku, hano guys, hano urakandaho guys, tumara gukandaho ureke bahita batuzanira ad account hano hasi guys, urabona hano hasi batubwira ati ad account, tujya tujya ahangaha kuri agree and continue, hano kari Rwanda hejuru, hasi bari kudusaba phone number. Ushaka gushyira ikindi gihugu urabibona, ntabwo mbiberetse. Ushaka gushyira ikindi gihugu kanda hano kuri aka karongo kamanuka, ugakandaho gutya, u Rwanda dore nguru hano hejuru baba baruduhaye. Iyo utabizi neza utarubona uramanuka hasi ugashaka ahantu urira ugahitamo u Rwanda. Hano twaruhisemo biragaragara, dushyiraho number guys, number ugiye gukoresha. Yes, izi number zacu tugiye gukoresha, then ugahita ukanda hano hasi kuri next. Ziri kubigaragara guys, kanze kuri next, bakubwira ngo your number has been securely verified on this device. Kubera ko nari nayikoresheje bambwira ko iri secure verified. Iyo utaraba secure verified ushyiramo email cyangwa se bakaza kuguhamagara kuri izi nimero bakakubwira number ukayiverify. Tugura continue. Hano bari kutubwira gukora backup nimba ari ibyo tuba twarabitse nabyo nzabibereka guys. Icyo usabwa ni gukora subscribe, ukalikinga, ukanatera comment, nkagira imbaraga zo gukora n'izindi video, ndabizi muzabikora. Ahangaha rero ntabwo ndi bubijyemo, ndakora icyo bita Skype, ntabwo nshyiraho kugivanga permission. Ahangaha iyo ugivinze permission ni ukugira ngo bari storing data zawe zose uzajya ukoresha, ku buryo nongera gufungura WhatsApp no mu yindi telefone guys bazajya gukora backup, ibintu byawe byose bigaruka. Nzabibereka mu yindi video ikurikira. Skyping guys, ushaka guhindura nyine izina uraza ahangaha ukarihindura, ukandikamo for example Jado, cyangwa se n'akandi kazi nawe ushaka guhindura ifoto guys, ukanda ahangaha guys, ahangaha niho uhindura ifoto, and then ukanda ahangaha kuri next, hano hasi next. Yes, ugategereza guys. See another account guys, biroroshye ntabwo bikomeye cyane. Uraza ugakanda kuri send messages, kandaho ukaba wakwandikira umuntu guys. Bose biroroshye, maze kuba wakandikira umuntu ushobora gusubira inyuma hano hirya, ukaba wakapudetinga, gushyiraho status cyane n'ibindi byinshi, ukaba wafollowinga n'amanuzo n'amacamuzi guys. Biroroshye kuba wakora communities. Yes, urabona kugira ngo uhindure ushyire kuri yindi ukanda hano kuri utudomo dutatu, ukanda hasi kuri switch account. Ugiye guswitchinga account guys, ubu switchinze indi account, ni account yanjye ya mbere yindi ikomeye cyane ari nayo nkoresha. Urabona ko iriho n'amastatus menshi cyane. Washaka guhindura indi account ugakanda nanone hahandi kuri utudomo dutatu, ukagaruka ahangaha kuri switch account guys. Birakora
yes, urabona ko nsubiye kuri ya yindi itariho abantu benshi, nta n'umwe ndandikira, kereka nandi niyandikira. Nshobora kwiyandikira for example kaniyandikire yes, nshobora kujyaho, nshobora gusubira inyuma, urabona ko niyandikiye, ndagenda switching account, muri switch account nze kureba kuko byo niyandikiye bizaho. Okay, niyandikiye ku yindi WhatsApp, ubwo reka nze hano niyandikira, hano nanditse Jado, niyandikire kuri iyi ngiyi ndahita nibona. Okay, Jado, okay, niyandikiye. Wait guys, reka igende, mbona yatinze kugenda. Okay, yagiye. Switching account yacu. Okay, switching account turabanza tugasubira inyuma, tugaca muri chat y'abantu benshi, tugakanda hano hejuru utudomo 3 and then tugaswitching account hano hasi. Okay guys, urabona ko Kejizera yanyandikiye ambaza ngo hey, you see, nimba likinze video, andika muri comment utubwire ko byakunze, and then nanjye ndakora izindi video nyinshi. Ciao, ndabakunda cyane guys. Somotech film byose biradutangaza, twigira hamwe tutorials zisobanurishiye.